Haleluya. Haleluya. Anak kita tu wama kini kekerayan. Ini saya anu kita tu keratai kita ini umya nuama abe hai. Karena ira ko perbat au nuama au kita nah. Ini saya karena ayah aku rumah mereka terus saya ulah sahawi di saya tu simpo hau numita. Harapannya ano sindau tu, nombak ulah tu. Kalau pilihan san hawi ini kita minum walaupun hari putus kita aku ka orang buka sinau bila aku pilihan hawi muraki hari cuci hari sama mana besok turu ayo rumah asal pilihan itu nak sila ane hawi sama tak apa aku kasih muraki hawi amal sinau amal ya Paulah kaya sah, kalau pilih hai aku hanya di sama. Pada kok hanya sama awal ya, ini hai saya kata ya sama asuhan. Takkan ilai kamu tinggi kiukai, kami pangangan auto pangangan nunamu. Ada nai hauli sama, di sama. Ilai tu bisa kami pangangan hari kiukan tu pangangan nunamu. Tapi pilihan hanya ini sama. Takkan ini mahafinan kaum kita. Takkan belum orang tu, belum sinau tu. Pilihan satu segini siapa pilihan kita. Takkan hawi ini hawi makirukai. Amuan ini takkan hawi mimpun kita. Ihuming wa diri futani. Hawi buama seperti hak ini. Puya singkup hawi wawan namaku. Pasal hawi buama. Nanti aku mahu hadir itu. Diri sekai tu singkup kita. So mama surut tahu, surut hati ni. Ano mama fikir tahu tuka, awi taga tuka, kena sana aku ya aku mak. Kamanan motivi ni bilang itu faklai, dipuli ngai tahu tu singkup kita. Ini kata saya ini tu nak tahu tak? Khawatikan, anu kita bukan saya kita pakai ini tu nak. Pi masa itu yang kami fitai atau mi punya pilifat nanti guna sesuatu yang kita. Cuma guna semua itu guna suara hakikat. Sekarang guna cie sama, teman hawira surai, suara hawira sama, guna cipitiruan. Sama itu suara hawira sama guna cipitiruan hakikat. Nenengan kita punya siko. Ini guna lokasi Indonesia. Lokasi Indonesia 31 lokasi Indonesia no 31 ila kusara hauni yesama tunasi pitiruan 31 suara san hau tunasi yesama simong unasi satan hawi tapi arana nai hau tamuanan maksud hau tu ya kapifitai hau tu tamuanan tu pifitai hau tu mi hananai sanjo niset urasa irasurai tu kapu ami rumus di bawah hau tisonan taka tepat taka kisau hau ya singku hau numiso pasal siur hau kisau hau ni ya ikira apa tanah tak hau kisau hau tu salingaka numiso hananai hau nunani sama kuna si pitiro taka kira sanai hau kuna suara tu ini masak hau tu pifitai tudungai luka pirifat hau nunani satang hau kitanan sa uman hau ku sapi rifat hau nubira uman ku hana rifatan nubira kitanan akyat hanata pura suara hau sakatai mirifatai hau tu ya singkup hau nubita mirifatai tu ya singkup nubita mahapilang hau nubita ku suara hau ni sama itu ni tu na sanjo ni se irasura itu kakuhanan na ami fawa isuanan na takaran isaw takapasau hau kuya singkup ng isusan ano haratangan hau sakatay hau mirifatai tu ya singkup hau nubita ang haratangan ko na si satang hananay so ini na kini kusingkup no na wawa hau nukawas
wasanay hawi sa kaaratak, pati kadaan na kita to kahira-hira kumatik kaya hau lumita. Sa hawami sapi pulingaw, sapi tekupaw, sapi tepadaw, kaya singko lumita nak dirias, hau tukawas, wasanay hau pura kisatan. Sa nanangan hau lumita po ni Yesama, sama na hau po na ni Yesama, dirasur hakya. Saan hawi mahapinang hau lumita. Itini hau to ni sama misi ayaw to hati ni ay hau apilifat hau na ni akuma mahapinang hau lumita. Ano tayo dito na raruma hau no sisyo. Matay ting ni julok syo. Matay ting ni julok syo. Sancho Kyuset 39節36章の39節 Manang ko na sor how ipinitan na hawi. Mahila to ngay hananay pakasulin how to wama itini kakarayan kuna sige sama. Itini mahapilan how lumita itini 39節 Misi ayaw hau kuna sige sama to hama misi ayaw to kapasak itini jujika. Kalikan mera kura misawaan mera tayo na kushimani hau ami inui. Ira surai to kusora hau niya sama kura misawaan mera. At ini hau bisa sekat hau kita ami inuli. Wata ay hau ka rarum hau no tirang hau no mako. Sa kapatayaw sana ito to dungay no kararum hau no parukat no mako. Sana ito pari ayaw niya sama. Sama iraya sa kami hawi keto sikirame at tirangan hawi. Saka maharat ngayon ata sama na ito asumsum mga nakayo ito pala siya sama. To kami si ayaw urasa. Nunungan na nila ito ni Sancho Kyuset. Tara ayaw sa kuratat haw na niya sama haw hinukop sa itini haw isra ni tao inulit amaaw. Makahi haw kiso haw pariyasan haw na takih haw takwanan. San hau kusor hau namira urasa ataturan unum mako ala farutuhan unumi so san hau ala farutuhan ataturan sa mana hatira kura inuri hau niya sama hanata kura sor hau paiken paka sulin hau namira tuna wama itini kakarayan to kehakrum namira kura farutuhan hau no kawas hatira ipamuhan hau niya sama. Ay kuna farutuhan to numira, wama to hau simira. Sanay kita arah tersaman, baru sekira ngay kuna tatilkan numira mereka ya hau kitanan. Saka uya lin hau numira hawi, uya kawas, uya wama itini kakarayan. Uya sekira uya tatilkan numira hawi, mereka ya hau kitanan. Ira ya sa kuka ngerut, ira ya sa hau kuya kas rurai, ira sa kuka fih, hananay. Ira sa kuka iwil, ira sa kurarum, ira sa kutangit. Ada tak ami si ayaw ko nakapas itinichuchi ka hawi wata ay haw ko kaci angi tarancem haw faruto haw nimira kan hayatan saka dirumos haw semira pakasyalin nidodo to ya na faruto anto numira hanata turawama ini kakaraya han minta haw mahati nang numita ami si ayaw to salifat haw ni akuma pakasyalin haw kita Tunawama hau numita tunakawas numita hau amitur to nafarusuan hau numira apa ikan to nisi ayawan hau numita analaiha semsem anata sa nagatamita dinira rumah hau nusisyo pasipanak numira to namisawaan hau numira sama numita na maluit wasanay pasipanak hau numira ila hau kusor numira itinito na yung siyo isit matay ting ni churok siyo no Yung iset hau saka dan nama hau ami inuri sana ami turun puncak hau ira ko misawi ai tamuanan ai me hai itu kuya harus nama hau kuya galima ayat kuya si ilangai tatirgan namu sana saka itini mahapinang hau nunita ami si ayaw kato sarifat hau ni aku mah hanata to kapi Singko hau lumita, teman hau ya singko lumita, umi rifatan hau lumira. Sekali hak ini,
kupi ucir hau ningra wasana yang hau i antaka pisah kacak kita minuli marcat hau tuna bisawa ni sama matuk-matuk ada tak hau i saka pakarui ciangi diraliu carencem marcat tuna cipitiruan hau i tarakai hayau sapuya suar cipitiru mapakai ko kalau sampai di sana tadi tetap palitan hau i hai baru sok mahmud satu soal dipikir alaukan hawi mati keras satu ira hawi ina tolu kami pikir ya kenu tunasi samaan tak itu ni maha pinang minta pukalai mah hawu tamtau sa nenengan minta ini ira rumah hawu sisyo nah itu rantau hawu na semak maha pinang tu mafanak tu kena cipitiru sama nengah kami si ayaw hau to di foot hau nuna di afuma di satan sana itu hau kafana hau nuna di pitiro sa ini to nanti kami nuna di pitiro hau gay pula pitiri danira pati kami negara to sa dikata to ngai to no patsakan hau numira hau pitanan dengan kami tay tinira rumah hau sisyo dengan tay ini to na pitiro tensyo isyo pitiro tensyo isyo nanaset isyo no nanaset pitiro tensyo isyo no nanaset saka uya singko pada muhawi lifatan paka ruwif auto sarifat kurasuan dengan kai ini tena isyo no nanaset itini nani tini ropset au satapak kamu hawi ira kota kaya hambak haulu namo sama uras saat ini tentang kahira-ira no sarifat hawi pasar-pasar ya hau kuraro haulu namo sana nanasit nah marifat hau kuya singko namo marcat hau to pi doh haulu namar tu ya baba puasto halanay hau akim wai kakak no yakin ko katadamaan hau no singko no namusan na tara sekarang to hau ko na siya sama hau itira to ilan to ko pakahbag ilan to hau ko kasapaan ilan to ko katadamaan ini makapinang no kita pusuan no sisyo paspanak kupilifat hau to ya singko no mita matsa atay to namar pati na ko hanto yang di to kim mana turuan kurakim sa tamanan hawi so kataraw kim tunamar taga aral kurakim na nitini itupos hanata makarkar to kurakim mura sa hawi dahil ko samur lumina ira ko fukura ira ko marat ira ko hulawan ira ko kahira-hira di ketingay haw to yakin sama dan tukuranan kan puluhan turun at awi rasi nur satu aku yang marah-marah uya pula-pulawan awi ida to awi uya pukul-puluan beo miketingay anana itira to rakim awi ito marah sa waktu urakim hananay haw sa rasi nur rananum sanay ano maraor to kuraka kafahat haw nuya namar awi ke haw rananum sa rakim marananum tahaw paaritas to hawi ya utara kinto awal itu ka yang barat awal to kuya berketingay awakati awal to kuya pura-purawan nanay duli lego sa pina aw hina turu awi awal to kahit ila tanda kinto duli nay wala kana hanay haw tsaka taraw hanay kim hanay haw to namar marana no mai hawi paharita kawi ide to haw maraki imayata taka kinto doli nai haw sangat to kufati yasaw sangat hanto haw itini haw ni tangira sangat hanto haw ko kahira-hira katanaw so kita kumira ciki mahal sama sapa sama nan haw bukti mahal nai haw inang pinapinan haw mitur kira sama ada itu kau kata ina jika ay hau no ipang hananay hau adabong sa ini makapinan no mita hakira itu kupinang nang hau no bawas hau ko 5 no mita sa ano kasama ano ko ya 5 no mita hau salima sanay hau siya sama
to singko hau numita sikitini hau cingeranan. Saka hifatan hau numira kura singko numita hau na. Tarak kinto hau amit erai. To kawas awat to kahit. Wasanay hau kuama saka hau ira to hau kuya si sama. Tarak sekarang to hau kasapaan. Pakahamagan to. Ya, utangan mana itu? Sa pusuan si siyo hau sa bukaniw. Akira ay hau ko kapa na hau na lipitiro sama na hau ay lipitiro inaturo ay hau ami hakano bisa kira hau to na si yesamaan tak hau mahakikitang na mira ko karaliba no tiro nga numira tak hatira ay ito karaliba naman ko asanay to hau may pasasyor ora pa mo sa numira sa kaira satu ko pasipanak numira to rasali kaka pati kami hau numira hau hati ni anu minta ko singko no minta na baru hau numita ko ya si satan nak kakafitay no na ni satan hau ko ya singko no minta sana ya hau ko pasakat hau ni pitiro sana nangasa no minta hau ko suara hau ni pitiro sama na sa nangantay dito na pitiro sensyo tai ko siya pitiro sensyo tai ko siya報酬の7節報酬の7節長さ1リとな9節長さ1リとな9節rantai ini 10節aku kapinungan pitiro tensyo報酬の7節kekson hau garum hau na mahawi aminhan amitafat apa fuli hau kuya gawas sama na hau sifarusu ay hau kamuanan tay hasit imaran nunamo sa sekat-sekat nunamo sama no ada nunamo tala si ako maksa ay tala mirar karay hau asisi tatarina o sanay tan kirim hau pahatat amad na mirar kiusit itinino namo tala tanak taktay nunamo asingko ami tuker hau singeranan mapana hau kamu ini hau isaskar hau aruma na hau asari kakak hati ni ay hau amirifat to na sem itu na siset uya pa pali ay tanamaan ay hau mikumi akawas hau i ini karungan numiraka mo hau i wa papihar-har tamonan to yang kasabaan lakuit hau na mo kura teka pacar-cara asem-sem ikur hau i wa hayan numira kamu tanat tekan numira kamu kapalin numira kamu hau haitser sana itu pasipana hau na dititiru itini ira kurasuan numira hau ya rarum nunamu sana kita utang tahu hau i kana ya rarum kita rumah hau simpa sana kita ada tahu anu ini tu satu ulit hau simpa ya kita utang tahu anta awi kitini wawa masih payah kita utang kau. Kalau masa tahu mati kita puasa tahu masih payah. Lalu jadi kita mengharapkan. Saka ira tahu ko hatinya ay tahu itu faham. Orang tadi tadi kayo mengkawas dari busur hau no ipuro. Hau yak asisyo. Syekh sana hau terfaham tadi kawasan itu kuapin. Ano tani to na ipuro ana na hau takoran pafuli ku kawasan tau kesan sana sa hau i mahapilang hau lumita mana hatira sa una kawas hau lumita hau i si faruto ay tamuanan sana iti bukusay si faruto ay hau tamuanan sa puson si siya mihuna na yay una si sama to nama na iwawa naman kumapana apanukur mapana hau pa ini tu yami haratagan numira sem numira takwanan wasanay hau ko wama nakawas hau hinatara haratagan saka iti ni mahapinan hau numita 所以呢彼得前书第5章第7节告诉我们说我们要将一切的忧虑卸给神因为他顾念我们为什么 mana hatira teman-teman hau asa meminta hau i antara hatiran meminta hau ami imber bisa sekat-sekat 如果我们不谨守警醒的话我们看到5章的
第8节，什么呢？跟他说了魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行着。把早上都没让他跟他西西，约基里面都会上面打磨到好多没让的，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。只不过还在干那没让啥，亚外不辛苦他们讲，要不给来好把路过了，好一定一高啊。他要吞吃谁呢？就是呢，不会交托给神的，不会献给神的人。无论那过来他打磨的努力啦。做到什么？他当到我们不觉得没第二，所以有的人呢不会交托献给神，他会怎么样？他就会得到忧郁症，加上在他这里心败啊，那他心败是啦，我管他的啦我管他的说还是发入罪是呢，发入罪是，发入罪，做我当然发入罪，我把他的那个心脏病做，我把他等。我心败，anak pada tak pakai ini, jika itu kau cakap tak pakai ini, oh, 忧郁症他们呢，OK apa ikan，因为他不懂得交托，不懂得献给神，所以呢，很容易就会给魔鬼留地步。好，第二个不说了，一定都那丢失，一定都那么多开好辛苦，那么坚固的信心，因为。我那叫做嘛，看到那也好，因为他要试探我们的信心你不带sakit kefahaman na itu singko numitaan sa kaitini numita ko na tanagtak kaya singko panukur hang itini kawas amitiar anta mitfah turararum hang numita anata purasor hau itu kapakatukar kita ang haratan itini numita takai singko pakasalin hang tukawas hati lai asingko numita 相信神这样子的，这样才不会给魔鬼留地步因为圣经告诉我们说第10节，那是诸般恩典的神，曾在基督里招你们得享他永远荣耀的，等你们战胜苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。Hari itu haluama kita tunggaran to pabrin haulu kawas kita to haitar kasih ini maha pinang haulu kita birifat haulu nani atau matusin ko numita katarari ko ini numita haulu na tanak kayo numita asingko saka kayo inuli na pakatukar haulu kita saka haulu ini ula bifitai 就像塞麦一样谁要塞走我们的信心这个就是一种信心的试探今天就那种辛苦和那个比分好不理念上个多少我们看到圣经里头记载魔鬼从起初那么打扮打你我那不是比分好你们比赛那能不能在今天来马上有学习就是什么呢就是情意的试探等等你知道吗？哈宾呢？好，那个在今天的马上学习我们看约翰一书的第2章，约翰一书第2章，约翰一书公民第2章，第2章请看16节。约翰一书に2章の16節是约翰一书第2章16节16節因为凡世上的事就像肉体的情欲眼目的情欲和今生的骄傲都不是从父来的乃是从世界来的第17节这世界和极上的情欲都要过去唯独遵行神旨意的是永远长存的今天马丁那个比较不少我们先秀在这个地方我们看到魔鬼要用什么来试探我们呢像筛麦子一样呢就是这边所谈到的就是呢世上的什么世上的起义呢比利马丁那个靠罗米塔可见呢魔鬼从始足比利不抛没有那几一般
也是那多鲁还能那你做法定让农民打，那个农民在这里让我们好心秀。我们看那个创世纪啊，先看创世纪第3章，創世記第3章，創世記第3章。第4节找到棒哦，第4节，3章第4节，蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”好，第一个，这个是什么？今生的骄傲啊！有啥咖喱当好当到，有啥比你不好呢？啊，不吗？啊，什么人说了，他们好过那几把，说了三好为这个发财节目啊，什么人？第5节啊，这个里嘛，麻烦爱都不高啊，kemana kamu mau malaikat tu kumata nanamu oh masak tu tu kawas mafana au tu kama ayan tu kata tihan sana tengah mar satu tu kawasan tu oh na ay tu kawas mataraw tamuanan barat au singaranan wasanay ioming akiray ko di sawin na ioming ma mar satu tu kawasan ay taangay hau tu tantang bilang hau nita saka hau sakat sai hau ini pilih pet hau nani aku ma saka tusa能带进那个带入性一是你能见那棵的果子好做食物三类这个是什么好做食物这个是肉体的情意刚刚是今生的骄傲好做食物就是人的需要bihunanayan hau tangkal asa sikit ini ikan sikit ini hau citan sikit ini hanan itu bihunanayan 这个都是肉体的需要肉体的需要itu nu anu hau nu faru做我们知道好第6节中半段谈到也验人的眼目才能验人的眼目才那个不呢眼目的情意眼目的情意这个我们多路你看从始祖开始人都比你不讨论的那个嘛我们多路还能那个这好做班呐我们多路还能那我们多路还能那好suka masa lebih lah tadi ini tiang hau ni sama我们看到耶稣的时候hati lah itu pilih betul betul hau di samaan 자가 버리지요. 자가 버리. 너는 다이니라는 말로 쓰이죠. 너는 다이니나 로카티. 로카티 다이용쇼. 로카티 다이용쇼. 용쇼노第3節4章の第3節好路加福音第4章第3节魔鬼对他说你若是神的儿子可以吩咐这一块石头变成食物马能够令你变成食物就是肉体的情意umi hunanayan hau cikirangai hananai tirun hau numita bukan anda supi raui想象来这个我们看到这个地方魔鬼还是用这个他的3个法宝都sapi sawi lumira kita nan这个什么那个他不好你也上嘛主耶稣怎么去胜过他这个就是我们的方法第4节耶稣回答说经上记着说人活着不是单靠食物乃是靠神口里所出的一切话第2步sabi hui haulunani isama tula jisa tangan saka hawi usaka oli kuno tangkau so asa hauko itini ay tatuna cikirangay hananay akakanan nani tini ay hauli tini muyos haulu kawas hau ketchup aswan hakakanan
wasanay hauko pasipana hauni sama sama setai tu suara haunu kawas awal cakap haji anu pakasalin hau kita kira kumana han kawas hau sadak kumana to hakakan dan haunu Israel saka hawi ulas suara haunu kawas pakasalin tulungai no saka ulit haunu kita utam dausan to ukaniu no hakakan anu pakasalin kita hawi tusuan kawas sarakatan hawa mikit takit kukitakit ko nafarutuan kamu cerani nafarutuan no kawas sa puson sisi ulah ya cok hawi tungaran numira kamu sa puson sisi anu pakasalin kita tusuan kawas si mana tak ampai no kawas ko hatayar usaka ira haunu mita sama pakasalin kita tusuan kawas kira好大概我们呢这是第一个，我们能够相信靠神口里所出的一切话，先求神的口，神的意，这些东西呢都要加给我们，这个是主耶稣讲的。所以呢，既然呢神这样说，我们就这样相信，那神自然而然会安排，神自然而然呢会赏赐给我们，就好像以色列人在旷野，他们也没有工作打样好整个呢。所以呢，神说要有玛拿，结果呢，他们相信就有玛拿可以吃了，从礼拜天，第一天一直到第6天到星期五呢都吃玛拿，星期五要吃2份，要拿2份，星期六就安息了，就不能出去拿了，神就是这样吩咐，所以他们就照着去做了，他们还是可以过40年了，Purul habisan, bagaimana itu mana ni? Mana ini? Purul. Kau ni bila? Saya musuh kawas, bila ku mana an kawas awas. Purul. Habisan ku ayah kau tu Israel. Cakap si cikgu di kuaira. Cakap isi kau solipa ira, ku suka kira. 没有办法，赶紧就可以讨论高啊！这个就是神的恩典好，第二个，给你分讨你阿公吗？呢？好，我们看第5节，路加福音第4章第5节，魔鬼用这个什么试探呢？就是第5节谈到说，魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下万国都指给他看。第6节对他说：“这一切权柄荣华，我都要给你，因为呢，这原是交付你的，我愿意给谁就给谁。”第7节，你若在我面前下拜，这都要归你。第8节，耶稣说。经上记着说，当拜主你的神，当要侍奉他。好，这个是什么？眼目的情谊眼目的情谊。真的dengan haulu kita神pada dengan haulu aku haulu也sama，这个是万国，还有万国的荣华，一切的权柄还有荣华都是给他看kung sa mitang tapuanan unini魔鬼有时候用这个世界上我们所看到的这一切万国的权柄，万国的这个荣华富贵，我们所看到的眼目的情谊来去试探我们，像筛麦子一样。这个呢必须带，必须带它，不理你，harus mau kita sekarang mata mana dengan halu mata ulanan halu sapi kita yang merati kanan什么sapu dia sama耶稣怎么赢的，怎么胜过的呢？我们看第8节，耶稣说经上记着说，当拜主你的神，当要侍奉他。所以我们看到很多人拼命拜就是要发大财，很多人就求平安、求富贵了，求发财了，招财进宝所以他们就是有时候是拜这些拜这个世界的这个荣华富贵，为了
这个贪爱，因为贪就是以拜偶像一样，圣经讲的哈，所以魔鬼常常用这个贪，让我们无形当中呢，好像呢，看不出来没有去拜呀，但是呢，圣经告诉我们说，贪婪就是以拜偶像一样，很容易呢就产生一种贪，看到了嘛，然后就会有贪念，所以呢，它就是一个无形的偶像。好，有一个弟兄你来观察看一看，sapi dengan dari itu kursi，大概你把那按好这个政党轮替嘛他本来要盖一个公司啦，然后呢政党在轮替包括你法律超过那协助好结果在这个代理的时候都过来放好什么那就过来比周转的好周转不灵动所以呢他的经费就没有办法周转，这个好评估爱多자가 바뀌는 것이 사사방선에서 하더라도 다리니 또 다리 와서는 어머머리 속이라 어머머리 또 하고 미관에 하오리 내가 또 저도가 많이 다리 하고나 다리 하오리 마빙고 또 또라 아야 또 기암 아야 또 기암 그러면 하기라 kalau satu perasaan maka orang tahu dari dirian bilang katanya tahu pinapakai itu kumain satu kasar kakak sana dulu nih tahu kakak sana tahu tadi tadi tuh kunano di sini ya di mana kau kaki nih satu tadi tuh kunano di sini ini atau di palar tuh di mana kau sana tuh patikur pas mana hati ni aku sana teman awal simpai dari tuan harateng tuan kiam kenapa tuan kiam mulai kenapa tu ya kata siapa tu isim mana tuan kiam mulai awal akhirnya tapi hati lah orang baru mulai awal bulan Papua no hilang begini后来呢他就想要自杀嘛，跑到海边呢，在一点到脖子上才有想过醒悟过来了后来同学他的朋友就给他一个玉嘛那个玉嘛那一下那没还有不了所以好ya tawa sana ya tawa suruh pairang si Miro ya tawa ada dikasih suka susu ketepuk segesal ketepuk seperti ada gesal Wala mama tidak aku tak kaya ada kan oke nih saya kau bilang dirasa mau hati dia saya pula cari dirasa apa ada dirasa singgalan rumah ilah ya tahu tak saya punya hak你拜我saya kasih lah tahun kamu sana saya punya hak ya你拜我这个全世界我都给你sana pula sorry lah sana tu说两公嘛接生嘛你拜我这个全世界我都给你sana pula sorry这个我已经进来了你就不能这个过程内你去说那个哪里马上等呀yang di Paviliana wilang nata jika tepuk kawasan upaya tawa segasa Cimiru bukan dia他就给了一个小小的一个玉嘛，结果那个魔鬼就告诉他说你拜我这全世界都给你我已经进来了哇又说好我不过你就说那哪里了yang minta itan yang sesinggalan ini kita tahu ini punya ni cari rawa takwa dan puasa itu pasal ini agak sulit alhamdulillah parah ada kita tak soleh lebih tegur nanti dia sama parah ada lebih parah sulit itu tahu dia tahu tali parah satu pasal kakak ini ya sebahawi itu tahu kasih itu kira kalau lebih parah mungkin hawi pada mantu kawas pada itu pertama yaitu kakak-kakak dunia pertama sana itu hawa kami coban yang saya kakak所以ini maafin dan kalau minta所以有时候二者但是阿姑妈有时候会想要扰乱我们用这种的方法
想要去让他让我们去拜他，让我们呢来去相信他。所以这里嘛还比那好努力的，不安路会能努嘛大好那安路大无大过难，才能好不要讲不嘛。所以我们看那个哥罗西书哥罗西书第3章第5节，哥罗西书第3章第5节，3章第5节，所以要致使你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶意和贪婪就与拜偶像一样。好，说了我们学修复你这个巴路拜，我来教过嘛，都嘛能嘛大看的那打我们个过，sana ya好不要教过嘛，哎，比如说怎么啦，都那接上嘛，所以他就用这样的方式让人呢有眼目的情意让人有贪婪的心。但是呢，当我们有贪婪的心呢，等于就是拜到魔鬼的，就是拜偶像一样，因为那个贪就成为无形的偶像咋会对这个能喊的那胡做，马上跟那犹大案，就像那个犹大一样，但是呢没有拜偶像，但是呢，他因为这个贪婪夺取了神主耶稣在他心中崇高的地位为主接上嘛，你把我转给犹大。所以不要安路多，你有大过来马上胡作爱，你给你发出好努力了，这个巴扎，给他不能接上嘛。好，这个是魔鬼的目的比如说那萨斯盖很难就是眼目的情意。好，我们看到像筛麦子一样的试探除了今生的这个肉体的情意，还有眼目的情意，还有最后谈到了第3个。我们看那个路加福音第4章，路加福音的第4章第9节，路加的永修了就是魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以从这里跳下去，因为经上记着说，只要为你吩咐他的使者保护你，他要用手托住你，免得你的脚碰在石头上。”12节，耶稣对他说：“经上说，不可试探主你的神。”好，马比那好努力的。在过来都sampai di pertaunan yang aku mak不要都堕落，就是今生的骄傲。所以呢，我们看到他让他站在殿顶上，然后呢叫他跳反正有使者会保护你，让你的脚不会碰到这个石头上。不然呢，他都比你发谈的那样。所以呢，魔鬼常常想要让我们去试探神，试探神的底线。有时候呢，我们就会以为神反正是慈爱的神来保护我。明明是红灯，我红灯为你什么闯红灯会不会车祸呢？当然会车祸那个车祸，你闯红灯来这个还得比例不大，好多高你大会把这个光做，就是呢，我有骄傲的心所以以前呢也有早期的传道也有一个传道也是这样的这个闯红灯很爱那比那个嘛车祸这个现在多个人我家父嘛马上都搞过路也都搞过什么在回国都那那你听说了不都发生在那发生我发呆Pataya mana tak patai kali itu semua aku tepat dan kira mau first aku sana haki ni tasahawi hadira mahabina haulumita hadira mafitaya itu haulnya aku to palitaan haul sebelum mahabai itu aku kira kan mau aisan ni tukar haul tu aku ada tahu kita aisan sama pakai biru kita
Uirai gula si sama kira. Pitiran hanu mitana, matarawai gula si akuma. Irai gula si sama, irai busiri kira. Ada tamu mita anak Aisyah lebih tuker dengan anak. Tak apa belum kita. Tunut tinusuka ya awi, si bicara awi. Taka paka ya. Saka ini itu biru kesai asora mi tuker. Tunat sisa tangan ami. Afas tora tapirgan ami mungsi sama tatukar nanai. Dengan kita guna suara ini. Dengan kayak ini guna 犹大书。所以我们看那个犹大书，魔鬼常常用这个今生的骄傲，让我们心中认为反正我是神的儿子，结果呢，我们起了骄傲的心，反正神会怜悯，反正保护，其实事实上呢，这是一个试探神。所以我们看到圣经连天使对上魔鬼的时候呢，他怎么说？他还是交给神哦。我们看那个犹大书，犹大书第1章第9节，犹大书1章第9节，天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，上节不敢用毁谤的话罪责他，只说主责备你吧。好，bilang kamu tayo, kakalitan mo tuyo ng kawas. Bisaya to na siya kuman how. Kaya hindi how to halaman ni aswar. Ni pres how to na siya kuman. Kaya ikan na niya kawas yo. Kawas siya sama sa tahago mi kapwet kiswanan. Hatira sa lesa. 所以今天我们要怎么样得胜他们？我说那百个哪个接上嘛？只有靠神我说那kita接上嘛，哪bakal duit kita? Tuna siya kuman. Tanong kita ada na Aisyah how solution. Ano pintu siya tahawi sa utang dan matsuhuay to. Terus sa surah ko awi mapatay ang mapatayan to. 他们离在一个因为试探神，所以闯红灯试探神，就是从2楼掉下去。虽然是我们是神的儿女神会保护但是事实上你试探神一样，你从楼上掉下来也会死这个一定立马尽量讨论。好，魔鬼常常用这样子来去试探来去像塞麦一样来去塞我们。好，最后谈到呢，魔鬼用什么试探我们呢？像塞麦子一样的，就是苦难的试探，审慎，常常用苦难来去试探我们。我们从哪里可以知道？我们看约伯记我们看约伯记的第1章。约伯记第1章，第1章我们看第11节第11节，你且伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你。比利弗讨你阿姑妈用什么？就是苦难一些遭遇了。第一个就是所有的财产、产业包括儿女你娃娃做这个misum都不定好努米大，好努做好努米大。管母鸡后部呢，即犹夫，我们看这个耶伯他本来是在中东乌斯地这个地方是个很有财富的人牛禽各样的这个骆驼啦还有这些羊啦所以呢我们看到呢牛啦都非常的多结果呢我们知道呢后来怎么样魔鬼就是要把它毁掉一切说打你了还有7个儿子3个女儿也是死在一个屋檐下，这个就是这样，谁受得了
就梦不方便了，这在我怕哎买嘛，那这个都当道，这个就是，有时候我们一个孩子我就受不了了，不要说10个啊，没有一个人可以承担的，所以魔鬼啊有时候常常用这样子来去试探离分，包括苦难啊，苦难啊。另外呢，我们看第2章。第2章，我们看第5节，你且伸手伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。你要不嘛不你kali angan haus besuk okah kira, jadi gembira, kata haus suri korfa rahan yang diso， 那你阿不嘛不bawas， 所以魔鬼啊，就是用这样的方法，让我们呢遭受到这个苦难遭受到这样的一个折磨，有时候呢，常常用这样子的遭遇来去试炼我们。但是呢，我们不要受到影响，我们要像约伯一样，我们看到约伯他的信心能够看过辛苦好多的约伯，我们看约伯记的23章。第10节，约伯记23章第10节。然而他知道我所行的路，他试炼我之后，我必如金金。这个是约伯的信心啊，辛苦好多那你又不好不你麻烦了，你不高啊神所以他对神非常的确信，因为他也不知道是魔鬼要试探他只知道说这些都是从神而来。Akhirnya kapan ani yopo unani dine ikawas akhirnya ya sa kapan to pilih fat hau unani afuma 不知道是魔鬼要试探，但是呢，神允许就是要试炼造就，更加的什么，像耶伯所讲的一样熬炼成金金买了这个好，没有不达过的好意嘛那个不阿定的，这个就是耶伯的信心所以今天我们要面对像塞麦子这样的一个试探，我们对神的信心怎么样？要非常的相信，而且呢，要得胜最后我们看雅各书，谁不来都能够在这里雅各不秀。雅各书第1章第2节到第4节。雅各不秀이시오노 니셋 다가사 이데네드나 용셋。雅各书1章第2节。我的弟兄们，你们若在百般的试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐，但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。感谢主不说的后呢，你要不摆这个好比的那sa ini tu nak hari lah hau asalifat mirdok ikirim tu nama hau akararom pakaya tu nama hau kahmak sanai mana hatira samanan itu tu nasansit mafanak kamu marifat hau tu nama hau ko marifat hau tu nama ko singko tu nama hau marifat ko singko tu nama hau taraskarai hau puya kudaib sanai ila pura-pura hawi masiko sa masiko na hawi masika sung to kamu tu kata mo tanu namu sa kan si tu akhirnya hawu muti di hawu kawas to ngai kita mirakui to ya kalama na ya hananay hawu kasapaan kaltengai hawu patina ko na hananay kasapaan dili kakarayan。所以我们在这世上的苦难圣经说自战自亲到看毛完到多爱身上不哪个不说的学修看毛完到多爱就不算什么呢？把他说你那样子了，你搞在跟那个永远的荣耀来做比较
我们事实上我们在这世上哈，我们不可能活200年呐、不可能活200岁啊，可能几大遗产啊。虽然以前也有200多岁的哈，但是呢，在跟永恒来做比较呢，它是一个至淡至轻的。如果说你那个没看欧在，还能达到你，我搞你不能没带这个不能杀死干，tapi seng-seng lebih tak ada naik atau tok hamawai atau buai， 我说鲁西秀，所以呢，这里马哈比那里好lebih大，我们所要承受的呢是那极重无比永远的荣耀。第二，ayah aku harap apa yang lebih tak， ini boleh ayat kita tadi， ini ada daya sampaikan sampai 73首。